Kia ora koutou katoa. If you want to ask somebody what they are doing, you say, kei te aha. You'll find a link to this activity in the description panel below. Kei te aha koe, what are you doing? Kei te horoi au I te motoka, I am washing the car. Kei te aha te tama, what is the boy doing? Kei te pānui te tama I te pukapuka, the boy is reading the book. Kei te aha nā tamariki, what are the children doing? Kei te waiata nā tamariki, the children are singing. Kei te aha kõrua, what are you two doing? Kei te tunu kai māua, we, us two, are cooking. Kei te aha koe, what are you doing? Kei te tuhi tuhi o, I am writing. Here are some kupu to help you with the activity. Tuhi tuhi, to write. Pānui, to read. Tunu kai, to cook. Kai, to eat. Horoi, to wash. Hikoi, to walk. Waiata, to sing. Kani kani, to dance. You can find more videos if you search out Educast links in YouTube. Ngā mihi, thank you for watching my video. Ka kite anō.